Sisingi hadian bau nongwat RTI ulapan pau baka jinglap jingtip ke jongu baka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kalapanan kambakala hadu saupulai kelur tingka ya kapisa COVID bala ai da Sarkar keme National Vice President ke National People Party habayda na katai ke jingkeno ulong ba katai ke jingkeno kamlong ke basisya bat ke badan nongrem namar ba katai ke jingtip ke bauyo kamdei ke bapura ya kani ba persatuan ulapan pau hak jelang benlik yalap election ke jongu hathen roin ha ka ba ulapan pau bau teu nongwat RTI uyo jingtip tang ya ke benta ke banikong jong ke jing ai pisa ke Sarkar keme ya ke Sarkar jela ban yakun persa ya ke kelam corona hi kata kadai ka kam ga babakala ban ong ba sau po lai klur ba pen bedor kam bakla na kelang Sarkar lembaga health department kata kadai ke bamdon nongrip pi de masutu abong RTI ka RTI u compare bat ya ke reply hapo assembly de haka to por ke ba reply u James umu health minister amari ka account ki compile hapo compile ka account ngong pi ken mau ka pisa ka bawan ka Sarkar India le ne ka state government what sipia ru nginamla ban claim pen pau hapo ka heads of account. Berkali ka heads of account kalong ka ba hap ban approve hap ban screen na dong sedong daka AG. But kasi AG report kan sapoy. Te uneu perlok ba ai ka ya kan ka RTI ngatrai uklem kenjing ken bahaya kata uklem sutu. Lada ukwa ban hun ka mesin how banai march in lay ya ka to ka AG report hang tangin salah prut na dong sedong. Ten leng ong pi ya ka ka bangi la prut nakaliang jong ka CEG kila compile lut na rusdong bat kam don sinayaro ban ong ka bangi pekla ni misuse lene ni penun kam bekla ya ka bisa ka bawan na ka central government lani ka bangi pulut na kaliang jong state government haka to ka por bangi long ka session kampat poilut ka bisa da marka ha baki pelaj bisa na government of India ndai baki pelaj is pelaj don baki pelaj sa folklor don baki pelaj lai folklor de haka to ka por bujupap minister jong health kamut kampat poi kadang sakut ka installment kampat poilut siapo ka state government ten rei hadin katu kanisgi katu tayo kan unai te kasawan badaka ka fon tenga trai uniu perlok uba ai ka RTI uyo hadin bala poilut pada ka pisah tikat ba hakatu bereply kampat poilut te minister habji bab tik kat kumbangiyo pediang ya ka pisah na Sarkar India hari bosuyo jite pat ba ka poi sepakat kenai keluar kedai lumba lupa na po Delhi ya kai ika RTI em kata kan yang pilih ni kena po Delhi balik pilih nang ni ngam ngai ya kata ong ya uan kan du yang ladu ong hi ba ka state government lani kan nu kinu officer kimom ai kan mau ka RTI kedai ka ke central act abang central act ka mut kata la bakla bau dispersing ladu ong ba ngimla ba ai kata la bakla plat nama hak RTI ngau pi de ke central act hak central act unu state government unu office Sarkar they are bound ban ai kata ka report ko makalong ya kata ka information ko makalong kam dei rekum ta ngau pi deng ta ngau pi kata ke jubab jong ko babakla plat balai unle chim na kata ka central government namar kane ka apply ya ki state government bro koy dena ka state government ngau pi ngimla ban buri watang sitingkar watang sinayar hadu kan noting lo hadu ki noting lo ki koma ki stop don lot lap lot dena ka daw kam dei de ta kim dei basutu bakla ke pada namar ong pi kane ke dekaat hab ong kaat kamot ngi hab ban comply lem kup ta utu concern officer controlling officer un sya penstom gar ngai Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela